Yes, eye 29 years old abaya chese wo Oduman near Ablekuma ewo Accra heya na asem a yede ebo no nti a yede che no ede na kwakoto prison enyina ne se eya bayiwe enyemo ya chese wo ka che wo boyfriends mienu a wo ka che boyfriends mienu se wonyem a wo mu mienu ni mo ho chese wo mo ntimbom me ma no ba ko ewo insutema ewo East Kumasi Ashanti region and ba ko so wo Osino a ewo Eastern region na ne jemu tre a just abaywe awo kan na wo ko Kolebu Technical Hospital yi wo ko ye no ne ba no wanya akola no ewuye na send your back catcher mema ne say e bia me ko wo ye no me ba no ewuya na say menya no wan kan kire mema ne hwe ne mo ka kire mo say ne nsa ka akola no a wa fa no ho afa ne ba na saa ni nyina no na maami bi a wo ne area na so ne te eben enso ewo ba wa wo ne fofrem so timu so ne omu nyina wo the same time one ne nyina wo the same time and one sister ini ni kunu akwakoye baako enti ene se Ashanti region ni fresh maami nhwe me ba nani ma na se ni picture no watwa akola ni picture no de asene Eastern region ni nso fra na o de asene na wo mu de dimana dakro be ma ne baako ka se mebe wo ni mi hu na ni muda means be se mi so ni mu na me felenti no bomodiana na fa ne bra na mi hwe na mi to ne ma bi 1 bi ma no na mi nya time ma me hwe ne ye enti no ne ma mi ka asem yi mama mi na oba time no eti ase no de ne ba ne ma no thinking say wo ko assign de na basa da na afedi o de akola yi ekoya fichu wamba 2 days 3 days akola yi abayo infa akola no emai ye da asem nie na ho na akola ne biological father ye maami ni kunu ebo modi akọ police station eko report say ni na esie na me ba no still on ye fa na emai enti misra mumu ame na me hwehwe abayo na minsa entimi enye den enka me ba no na abayo ne ti say dia ekoso nie na omo pe na chene san say won fa akola ne maaye no no so ye ne maji ada menya makra bium enti ene maka bebi a me woni a waye ne odwane ana onim bebi a wotete enti no ene wo hye bebi a wo hye na until say asori ba a member ba ko ebo omodian efre no say wa fe ne pa na say ni say no de asori nsem defe na dada no say omra na sofo kora gina mu ene je say ne obeka obema na adwen asesama na aba no eno na eye asori sister na say sister in Christ ibo omodian e ka che Eunice Adumaku ema ne baaye che say wodada na ama ne baaye na wo baaye na obedu station na chese woni aposifo aye ba kodada aka tro mo se oni abayo na kasa na abayo ne se obeba na da say no ba time say no ba bedu enti wo arrange ye anyame adom abayo ne timi bai wo bai obedu ya pe na police for edi kuan eso ni mu kuan ya wo de ne kwa o maje akola no de na ama ne maame ne papa na emo de ne ma no no ka tell o mo se o mo de amfa akola yi emfa ne nko hospital na won ko hwehwe ensem ni mu se enko hwehwe akola ne mogemu ene ne sister ni bibia mu se bibia ento akola ne ya na se oye sound na so oye okay ansa na asem no wo matua so na DSP tenge ye mami DSP tenge na edi asem ye chi asem yi esi ne nan so enti na chese wo twen se wo mode akola ne result ebeba na yehu se bibia anya akola na bibia edadin se ne beya wo mo betua so edi Eunice Adumaku asem no wo mode akokota akodi asem no na yehu charges aye de be mano de afa na chese busua ye Eunice Amuaku ene omonsa ayeden akana oda aban kokuma ye be abedi na asem eno nti mesre se emayu ano a mu ntimi entina be ma ba ko pe ho ana sei uni onyam na wo ka kire me ma 10 se woni omo na nyam a nkwan a wo be fa so enkonkofo obi de emfa nkonko ye care of na chine bi ankonkofa asem amba ena ne emeya ene maame ni kunu na wo mo mate ase ama abayo yi ema odi omoba no eye care of to the extent of leaving your infant baby
to someone's in someone's hands. So on fanning fikro fu frost on fanning to kwai enko baby na all no konya accident bibi ko to omo kwan so am robbers ko attack omo ni nyina nti bo eyi wo mami a onyem 9 months a wo chim ye no wam te bra wo bra ye ansa na papa yin so wantimi anwen sa de we nyina watimi eja akola ni mama abayo ise won fa ne nko a mo anwen ne ebeto omo kwan so na chese mo angasa na se mu ni mu left and right I say so abayo no na ye de editate mamu enti mu ma ye nya hwe yi na awo na ho ya ho de pa ma ebi mu a ebi mu epe bi ti munya bia mo ma moni nso na mo nso mu yie san se wo mu ena ye daache a ye ni eda wo so yesra mo papa na emayo anu nso mo ma moni emra form udi atra enfence ne da ho atra BBC e china wo benyi obi aye den eyiwe film ukọ wo ya wanya obi ena wo ka se o menya no a eye simple kwesimintim aye water krade obi wasa esan ebi san wo baby biom ai na chese wo twa asem no so boyfriend no odo wa obetena ase eye den a wote ase wo besen ya wo biom ehun yin se obedi intro just because of sika obeje wo kofi ho age wo ya ho e dia bobo ho abo life eno hu ntro nko ano no ene akwako wieo e wo prison no na ebusua aha e na meja mo SC ai wo so wadwenche e wasem yi hu ne etie bia no fa beto ye comment section ho ma ye fefefe na enya sumde kwan so odo kwan so a da petwe bia enyim ai mesra mo pa na afi so subscribe to your channel no so wunya nya ya na follow ye wo IG and Twitter ai afi so Facebook we are omodi a share to all other social media platforms wo so na nyame obehira se wo ye desa media ene akosua pokua ansa AK Kwefidia pa ai makramo da sende message